हितोपदेश निगु अध्याय बुद्धि याना मभी पाखे बचेजी हे जिका छ जिगो बचन येन अले जिगो उजन नुगले तल धासा बुद्धि या खे ध्यान बिल धासा अले छंगु नुग दुग्या पाखे बिल धासा ज्ञान यागु ख फन धासा अले दुग्या या नीति इनाप यात धासा छ उकी यात वह माले थे वो सुचका तगु धन माले थे माल धासा छ परम प्रभु या भय सुख धकासी अले परमेश्वरीय ज्ञान लाई छारा स परम प्रभु है बुद्धि ब्यादि अले वक या मुटु ज्ञान व दुग्या या ख प्याहाउ ईमानदार व वक या गु ख नेनी पिन्ता वेक्ल ग्वाली व रक्षयानादि वेक्ल न्याय या लफुया त रक्षयानादि अले थट विश्वास या पिनिगु ल बिचायनादि अले छ छु ज्यू छु मज्यू छु भी छु मभी छु न्याय छु अन्याय ढकासी छंके बुद्धि जायावै ज्ञान छन्त आनन्द बि छंगु दुग्या व थ्वेके गुली छन्त रक्षयाई ठिकै छन्त मभिंगु जाख याना जुइपी पाखे अले भिंगु ल टोटा मभिंगु ख्युले ले जुया चोपी मखुगु व दुष्ट ज्या ले ताया जुइपी विश्वास या बह मजुपी फटाते पाखे बचेजु बुद्धि छन्त व्यभिचारी मिसत पाखे व इमिगु पिचुगु ख बचेय अजापि मिस्तेस थ ल्याम्ब्ले या भाट या त टोटी अले परमेश्वरिया न्हने यानागु बाचन लो मंकी इमिगु छे वनिगु हे मृत्यु या मुटी दुहा वनिगु ख इमिगु ले वपि सी पिनिगु देशे थेनी इमिथा वनिपि सुन लिहा वे फैमखु अले जीवन या लन लुइके फैमखु उखि भिपि मनोतेलिसेजु अले धर्मीपि मनोतेगु लेजु छा दासा धर्मीपि देशे चोनिखनी अले दोमडुपि अन दया चोनी परमेश्वर दुष्टते त थन पिटना छै अले पापिते त घ्याले थे लया छै।